Ketheka mutegerwe ru TV ambirigira nwithiritwe na kiumia giki thongi bwega no tubakwa na kanya kugwatanira na unikiri weru njuma bitagwa Ntinyari Kinyua jani jamwe jatwikirite rito kirento chetu utukubonarwa MCs baraba kugwata mbaru kawira mwangaza korota mbundi wandikani ya mironde baraba kuregana nwena bobonekete kuithukira na kumeneria gavana Ojo. Ura wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gachira umunya kuinyiria kethiro ari ndebene 2027. Antu kuromba kugika skuru cha matoro nde skuru ya Thaka ya Meru skulu yonanete umbani bo kathakiri mpumi cha kiro ya KCSE ya mwaka muthiru. Arito mwanya bamabara bumite njete guchiumba kuthara kirekiro ya KCSE bagitariria rugendo rwa umbani bwao. Akugwate ogeni okairi muonaniria wa mathithio utuku bwana Arua ni Purity Richard. Tukenjiria nteto chietu uria wari gavana wa mbere kaunti ne Meru na kagite negaka na ugite akarwira gitigi kikairi kithurano netwitite Peter Gachira umunya na gwatanirite na atongeria bangi kirimisa ya guchokia nkatho ya gukungwira miaka 25 ya kithurano gya Teresa Ntereche Southiment ya Kiaria munya augite gutinkanja kithurano netwitite akethirwo ari ndebene akiuria antu gutara atongeria baraba kabaritira ngugi noneketa kumeneria baraba ajukire gitigi kinyuma yao akiuga intota irachibia ECD na sibitari iria akire itongero mwankira na rwaturi Akiario mamburene jaja MC wadi ya Muthara Aurelio Murangiri augite Meru ni umwe neri Misiri na nekubatara gutongerwa bubwaga kenda kumionokia na MC wa wadi Gojis Muchoido Miano akiuga kawira na batejaniririe na nathithite buthuku gutejaniria ngugiri ratumiritwe ni mbundi ya wandikani mutugikare no gutwachio. Uria wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gachira umunya no wetite na mbere kuinyiria mwankene jwa 2027 akethira ari ndebene akirujera giti kio gavana akiuga giti gia kuthurwa guti wotumba gukiromba kuringana watho bwa kigatiba ya nthiguru iji 2027 nikwenda chokete itine kia gavana na itebia kuthurwo utwira wa Karomba kana withirwo muntu rukuno tunakuwa Karomba kakwende imbura ya bau itebia kuthurwo ibiantu bonthe katibe Kenya nitigrete muntu wetatea kuromba ende waibwa munyana kuromba wethero tendete munyo kaibwa mbaya atekwero munya akendo ibonthe nduro chindano rano endero ibarambi baraba ingi ibo democracy tau kingi munyana enyeritia kari gutigira ni bakuthura mutongeri orare na weru bakubaritira ngugi tuthwana irio tongeria muno reto kithurana twilela irwa tukuthura ibakari no ntu bathura baita kurita ngwe ciao cietu kwena bara baithara baina lengo ya kuthurwo baitira antu ngwe na kinya bakrita cio na kwibo bethara baina lengo bathurwo baita kurita cio ake baita wikuria na into biao biantu ibo ntorimo na ari mukono mwathurwa mantu yakendelea bwe ona chukuru ciakwa cibitari ciakwa ndawa ciekirwa cibitari ne barabara cia bwithwa ndwe ciekirwa ukona onge othura bibio nthe bikathira na mbecha ichi ekiri budget ne kawanza kaiweta igita atia ikiongeleka nete onto kukara ou
kaba mubethera bathuri batenorungikia akiongera munya na ugite ko wathani bwawe na chumitie muno kuritira mumiru ngugi akiuga irasi bia ICD na machibitari jatongerwa ratigirire arethirite akigwatwa mbaru ni MCA Aurelio Murangeri ura ugite meru ni misiriere au merinda ari kwenda chumakia muno norungikia ibuntu waita primary school akwechionde china class ya ICD ndakire kuongela kenge kwina chibitari nyinge muno ndakire na ndrongela imwe chiaki ande abukwenda Maria muno ate campaign ire othai campaign yake nyanko burikania tu indatire kirikana kinyawe imwe kurure kundinekera kya kubio kwenda otie imbi kirikana ire kinyawo karikana erwa itare akureta atia rea kinyawo ntore akinyara weta were batu twe Misiri na batu birato kuromba kene tuma Misiri eteko makania bora mwathani atoruta Misiri lakini mwathani na atoruta Misiri tukareana ba Israelo tukinye Kanani kenda twetanjire njea na MCA wegojisti muchoindomiano na meneretie kawira Mwangaza ni kurungika twanya twangu getura turatumiritwe akiuga kuma mwaka jwa 2020 niro thirikari ya kaunti ya Meru iriga kuandikana tuli assembly ni twaloketire mbesha jia kuandika anto ba ICD classes alimu ba ICD na mandagitari turombe ni tumeni wero ontwana beto kuma 2020 na sisi batalo andikwa ni migambo ire atongeria babarite kiri kiuthurano kia Theresa Foundation kira kiuthithiritwe mucii jwa Nkubu uribu kujorire ikundi antu igana na bwiki obisi yakwa ni ruori 24/7 kenda bwe wa kiria kibabatirie ntumbe cha cia thirikari nto kabisa kwigento mbuga ukoethira utona nyombe ngoroba yaki utiumba miaka so ukeza jo karaniria muntu agakwira ng'ombe ni thithagia ona nekite ng'ombe ijiri ithatu no were winya ugo wekeku kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare MCs ba mbunge Meru baraba kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza ni borotete mbundi ya waandikani aja Meru ni kiraba kuga ni aetirie gutumiria twanya twa waandikani etimenjithitie gavana Kawira MCs baba baugite je ni njira ya gutumirwa ni munene wa mbundi ukire gutambia ndwa kire gavana Kawira nuntu kinya kuri na ngarama iri iguru na te ontu bobotho kuandikana nuntu mbecho itikungana na ndini bakuria MCs bange 48 baraba tikugwatanira na gavana Kawira kwinyi na kweja amwe kenda kuritira Amiru Ngugi onde rwangi rungi na rwa MCs ni rwonanitie kumeneria tagaria riu ria gavana Kawira gutejaniria Ngugi chia mbundi bakiuga ni gitatina watho Boniface Mungera na Titoije Edrona ku gavana Kawira Mwangaza ntukwegoro gutumira kurungikithwa korongirwa Meru Public Service Board batikenderia kuandikana narale umene kana naratitie irwale ruru nandiro mbiritie RMCs 24 bara batumugwata mbaru bakiuga ate kumekire arauga imundu ni ari 21 nabo bara mugwata mbaru bakiuga gavana aramekire arauga na Weru ni ari aja Weru naku itokumurikirita ndwali ici na uju ni MC okoroto na ito akiruruguria Turio Public Service Board wiriko yomba kwethirwa ina powers nkorokie governor Meru governor na executive yo ibo babati kuga twanya turio tukoneka Meru to Chilak Jabo chief officers na county secretary baga ikiamaria to jara na vacancies zira chire ge county government ya Meru pa ikire Public Service Board kenda ya advertise katiba eriwatiri Madam Kawira County Public Service Board's own motion on account of best interest of the county public. Kana County Public Service Board yongwa ni ailakia ikona nonto no bo andikani. Tengavana. County Public Service Board no andikani. Ni ailakia ikona Department of Education anto iba retire anto igana ko iba kuire anto 20
Public Service Board yongwa on its own for the best interest of the county bakamwa kufloat kintu kiwitwa adverts kenda twanya tutuyulilwa nkararie je nkorokere enderea RMCs ba Mwangaza pako account emero itini ngotore bya kwandikana yari buru harantagaro jengenyo MCs 48 bakibekire mbeje cya kwandikana nongo kedro Mwangaza kakonda guchinya baretia na daktari 500 bageti arimo ba ECD 200 irio tukwenda kuria mero atiri ana ba beto na batina ngugi na bejete kuita mbecha cha kuja kunenkane akenda ba andiko ina itwakulukirie over 200 million cia kwandikana Meru County na tokulukia about 90 million cia kwandika arimo ba ECD. So in total County Assembly Meru nikulukitie over 300 million kwandikana ao Meru County. Bakarita miaka 6 bare board ya Meru baandika anto twena employee ba county 6. Control of budget na raugire tu 48% ya wage bill na nakwendecha oka 35% wage bill ba tuongera wage bill dai na gavana gachometia wage bill ena mare kukakaratia onto bonge na bro kwedro bokera Meru rero TMCs babunge county Meru akim bakonekana bekararania kinyatho minjuru kuma county ya Meru mawakiri bareo ibakonekana betho mana bakedro beta ora mwanya the county government of Meru Act 2012 gichunjike 33 binasi bamwe barua Meru Public Service Board nothirikiandikana itemukirito batu batwanya kumakiri executive arabangi nabo bakodro bakiuga chief officer kana county secretary no mwanka ugekuna twanya kenda mbodinyo yambire kuthithia interviews akiuga ukarenda agenda gwiri antu na ara ome but the fact ya mantu kiri sheria atena powers at all cia go cancel recruitment power siriraige Public Service Board County Public Service Board like has been said in a mandate chiayo let them ignore with the contempt deserving manja the acting governor kangwera kawira ntuko chiaku ni nkai mono chia kwethero ke ara manto ja Meru na tutije wara manto ja Meru reu no ntworende ikaonda tukakugwatirite ndoe gavana Kaira Mwangaza na Meru Public Service Board nemwe yatumite thirwa kinga tugitene bunge county Meru ni nyabunge senate na thaiji nande ntetuje wandikani nekite CEO Virginia Ndege na Mwangaza ndewingi ori ukatharia njote ungi no kwaruka mbere kurigara mono ne MCAs ba elected bagakumania na batwe nominated because ba elected bwathuriro kenda bwitira ntungugi na tu threat to wina tu kinya threats cia kuoka buta deputy my friend governor o mama ntekomenya na ati okari ukabuta kinya deputy governor na inyere kubwana thai birankuria MCAs birankubauria rekeni wikumia utebitithira igoro kuraga guta muchemo no jonga bana bugeta kwaria TV ne bugeta kwaria mitandao utukio burathithia burabati guita uketha kwina makosa ukarekebisha ore au municipal bond ya Meru ka municipality ya Meru nitete commission 500 million simply because MCAs barenda kuongwa na twin evidence to kama antu jau tuteba blame na inya no nto itwisie we support kawira no mwanka first you have to pause thinking and reasoning bobo bwakenda bakinge na boyo 10 to kwa mukana kuma mande yo ntuku mwo ntuku mwanja yo ukethira utireta ukanusha Public Service Board yeta yendelea na recruitment yera tukauri vijana ba Meru bonde baraba na certificate baraba na diploma baraba na degree baraba na masters baraba na PhD na batena ngwe tumere street ne abo twakuretera marataji go kumuchintumburi nagwe muyuthi uri nja nare kwe bango mbete na rumonkana ru kinya miaka 40 kana nyankuru kina batomba kuandikwa lungameni na buite sauti yenu kenda kuthikirika ndene ya Meru eji nke reporter ndo Shero TV Njuma kuma jake ngine ne kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mungera
Bondi ya waandikani ya Meru niyo County Public Service Board ni uretie baraba kwenda ngugi kiritwanya turia turatumiritwo gwita na mbere gutuma baruga na batikathikire miari ya governor na county secretary rabararutire goro ya gutejaniria twanya tu kurukira baru ere tumikire nyomba cia nteto na ikiri kirore ni a member bonthe bambondi baruga budget ni akurukirwe na gwekirwa kirore ni governor na kinya gwitikirika ni control of budget na iri na mbete ira tia thuri kuandika maabisa bakire ndwangi ciogima ba mwere roje urimi na arimu ba ECD kire baruga eje Public Service Board baruga ni betikire ni gicunci kia 63 gacunci gatwere si kia mawatho jama county ja 2012 kuandika na kire ndwangiria iri no batubo arutinguge baruga miario ya gavana yegoro itegwetania na watho bubu na kwou barabaga atuma maromba kire twanya tutu bakandikwa amwe na twanya kiri ugima bomwere Public Service Board baruga Meru ni kwenda arimu ba ECD 866 na maabisa barwangirwa urimi 250. Tirinteto inge na ande akariba kithoka Nyaki West gishigo kia Imenti North ni baandamanite ni untu wa kuthuka kwa njira ya junction gwita Ruiri akariba na muthuro jo munene ni baingite barabara yu na kinya kwanda marigo bakiuga ni batejaniriirwe ni borite mubunge wa Uraim Daud guchumiria na kubathithiria njira yu na wakiariria untu bobo mubunge Daud augite na kuthingatira barabara yu irete ngeri milioni 9 cha kumithondeka akiuga na kuthingatira kenda kinya chiongerwa mwandiki wetu Watoto Muthuri Muriuki no ina report ije Muthuri na Arua akariba kithoka bacumirite na muthuro na kuinga barabara kuma gwa Nchege gwita junction ni gwita Boruiri na gitumi na nditi kingi ni kwithura ndwari kuthuki muno gitumire kuwe kuthutha kwena mitino mingi na kinyanza kuthaba gitoturo iromba reto niki MP wetu Rahim Daud amenye jiraje yendene constituency yawe kwa ethire ari umwe okipa mbere kwethira akimenya jirere ureka thithwa ibatigendwa ingeche weta kuwa jesi na MP betu ba Meru ura beta kuwa jesi mbunge na aria ende batutethia tubaria para babatere kwethira batethagia ba constituency ciao ge primary school ciatu na ciaja kote primary school eta arusi ana baje kabathatu na rato arusi mwana irobo geaga kwejotwira pore oni akwenda kuga ito etafenda people cia weshimiwa nonto rato rusa mwana irobeja gwikira bumps totetera kurwa pore kaire pore cia itetethaiya nkarikania one day one time baraba ngare ya senator wetu uturikira taidi mari the following day njire yu ne thondekerwe batu tuli atori bantore na kuma Moyale, Marsabit, Isiolo, Meru, Nakuru, Nairobi, Mombasa. Uti anto kwenye kwena poto ni aja akere. Na tuije ba section ye 3 kilometers kaenda ivatro ya kera. Batu ninge itore ya taxi. Batu itore ya taxi ke utoma barabara kuma junction Mwangaro ile tiombo koloke kai mtu kinyo mweno Mwanga batu twedere miundene yantu twekinyanga mingau na mpempe batu tukuria gito kanga no to bametaro ntuko bikibikire aria etwekanga na ndia twagitie kethira atutina munene ogu tutongeria kethira atiumba gututhithiria gintuko 14 batwe tweta twa mugere obisi tomuiteku kuringana bona ndi ibaite mukana rwangira barabara rakera rwantiwe 14 betho bakithondeka barabara iji baketho bakithika mathagari nkuruki lakinya nkuruki kuromba mumgera imdaudi twagitonyera gena gutigira ntoye kuthondekwa batu tururia impie tumire barabara iji erega kugita buria erega kwithira eri ka section ye kuma kwa Nchege gwita junction thire tipati ekena na mbiko ni chikuona nene ekena tukero ne ekera ni ata gwakarikire batwe we are fighting the person who is in charge of Kera in Meru County. Yes. Bado turuga mtoto tukwendeta no tukwenda ku transfer thina gutukungi kwa 14 days only njire thiro wa kuthithia
ketha tithora kuthithia tukamugira ofisi newe na kumwite onde mukojo kumenya live na nenkari mbia cyo cia location 6 million ila nenkerwe tukaenda kuri na ikirie allocation yetu ina mheshimiwa ikirie allocation yetu batwe mbeche na barabara na mbecha 2023-2024 February 2023 na negi around mbeche nyingi man ina tender document ikona ke man but na thirikari it's a public document na kuma gitaru ronde jerewe tombo tegerwa itomba kuthithwa antu bantore bora yatire mbeche rechi advertise to February 2023 cha barabara hizi ina chietere indi Antonio awe bomungera imda gichokia au gitati kuna milioni 9 ona kinyike thakari ibaregete mbeca iji bakienda barabara thondeko bwega. Lakini nimepata fununu kwamba watu ya hapo Kithoka baadhi ya wengine wamesema hawataki hiyo 9 million, wanataka 100 million. Sasa ndio nashindwa, hiyo 100 million wanataka ni mimi nilete kutoka wapi? Total allocation yangu ya Kera haipiti hata 50 million kwa mwaka, ni 45-50 million kwa mwaka, na hiyo ni ya Northimenti mzima. Arabugite nandi kiria getera ni gutigira barabara iji igubekira makuma gikera yetagikena nikenda bakuthondeka hiyo ngwa. So mimi nitangojea hiyo barabara iwekwe kwa Kenha, ifanywe transfer. Tumeongea na wale wanashughulika na hiyo ministry headquarters, hata nilikuwa na PS juzi na wamenihakikishia watafanya. Nataka kuangalia kama nitaweza kupata CS Chirchir, kama atakuwa na pesa extra ya emergency basi wanaweza kutupatia wafanye hiyo. Muthuri Murioki wari Juma mutrio kangangi Kathoche mwanya kirigwo mutegerita na mbere kurumira ntsoche twinchokerete nyume kagitagate kuraja na ntutonkuruke. Mabati, nyumbani safi na bora. Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Karibuni. Hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Gemi ofisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iria bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathumba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yothe
cia obisi nĩnkũmũkaribithia mwinde. Riongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku. Turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Bage gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera Tiran Mwenda uria ni mutana ati na ngina kana ithe kumamara nonanitie umbani po kadha mathomo-ini nyuma ya kugwata alama ya A-plane kirekiro gya KCSE ya mwaka muthiru. Mwenda uria urathomagira skuru nthaka ya Chogoria na arumiri ni methori agitariria maite na mena majarawe no juoro muthomithitie bakurukirite mwankari kya kithomo kya gya secondary Nchambeji ni umo wa barabombite kurikia mathomo jao gukurukira utethio bwa kigina kya basari Ntereu. Martin Mugambi ari na rugono ruru rwawe. Iriro iguri agikeno methori iguri akotheka akiaragia methori magetiga de class 6 nilio mamu akha ambile o pass leo ndio guza lolo mono leo keu ala nikyo kila ginto kiampushire mono kiaragia methori magetiga muthaka Teran Baraka Mwenda ariuga gwe agwatite aindute kuma cukuru ya nthaka ya Chogoria kenda gutigira gutire muntu ungi mucie wao gatoturo taburagi na tere oturo nonto bwando ali kambuge dream yakwa niko tuika ndagitari ntinkenda khona tonge agekwa nonto bwa mulimo leo ndenda kogeria mono tuike ndagitari bombe gutederia anto babalalu na ono family ne yetu. Mwenda ariuga gwena mathina batura baria chore mathina manne mara mamwikagira inyankinya ri cukuru. Mwenda uyu agwatite namba ya mbere na gutuika murito wa mbere uro gwatite arama yeguru Burundi deni ya cukuru cha kaunti ya Tharaka Nithi akiendaga gutuika ndagitari. Riu tika tugukunguira gukuruka kwae ni araumbire gukuruka wega na ye plane ya itethiri na twe family na community ni tukunguirite gukuruka kwa mwana uyu nuntu arari mwana mwathiki. Muthaka Mwenda kuritwe no juwe uratere mechiria atari na muciari nkinyo mwena umwe watwana kithumba akiri gicigo mbunge kia Mara bara batethekete imbachari cia mwanya cia gicigo mbunge kia Mara kenda kumbanithia kithomo kiao. Riu nindaumitie ndagwata A- na gwite result yu ndigire nkole akwa ndakena muno ni gutuika kugwata kile ona ni ndendaga na personally ni untatuika disappointed. I'm very happy with myself. Tiga Mwenda nkinya muthaka Curtis Mweti kuma mbari cia kiriani kiri gicigo mbunge gwa Giki akuritwe no juwe wanwe ura watere mechiria gwatete arama ya indute ariuga gwe akaya kwandikwa atuika mwarimu akagurira ujuwe kakari. Nkarora course ya walimu nikenda ndandikwa mbombe ku ndaona kamushara kau nkona mbombe at least gwakira kanyomba kega na ngayatwa kainya utore tumaisa tutwega utena itango tumaisa twena murio tukithikagiria aritwa mwanya bara batethekete na kigina kia mbachari tari cia withire kiri gicigo mbunge kia Mara. Mubunge Kareke Mbiuki ariuga na kenetwe bunene na aritwa bara baruthite bwega kiri kigerio kia mwanka muthiru ndeni ya gicigo mbunge kia Mara. Na ikeno giakwa muthenya juju mundu na tugicerekia resorts ana paingi ba moso ba Mara constituency ni bala beneficiaries ba basari gitu special basaris na basari ngitu ya kawaida
na ukona ni baurite wena twina very good case examples. Amwe na bobo mubunge Mbioki inonekanite kuthurua na ari na mechiria mamaingi guru ria cukuru imwe iri gwite nthiguru mpu kiri gicigo mbunge kia Mara kiugaga cukuru ini ituraga igwatiritwe ki kagitaga former principals baba ari wiru twile assigning example ya one day secondary schools, but unfortunately kagitaka land localization ye jire tukenaleterwa alimu bala batina connection kana bala batikumba batina connection tuona skuli yetu ne anditrolietire raija. Unfortunately the best grade ila tuene wiru nisi na baingi mono bagwete grade D- na E. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Mwarimu munene wa skuru iria ni de secondary school no reti anto kugwataga mbaru skuru cia matura kiwa kinyachio iri na kanya ga kuthara mathomone arite buka gitaga kukungwira mpumi cia skuru iji ira kire kigerio kia mwaka muthiru kia KCSE gwatite point 5.8 kuma ire yari na cio mbere ire ciari point 2 net na mbere na kuria ritobara batira gwata grade ya kubekio university batira kwe nkoro inde batonya kire skuru cio bundi no akenda kinyabo bomba na kiri mathomo jajabu bujite onde skuru mwanya chitite na mbere gukenera na gukungwira mpumi cha KCSE ya mwaka muthiru skuru ya Iriani secondary igita na mbere gutongeria ntere cha Tharaka untu ithirite kithithia kinya miakene ya unyuma. Ma ya mpumi cha kigiro ya KCSE kurekiro muthenya gwa igoro nthi kirithoko mwanya ntere cha Tharaka kuratindia nkena inene nuntu bwa mpumi ira cukuru nteri no ciumbite kuwata. They exceeded our expectation because our target last year was 5.5. Last year but one in 2023 we earned 4.95. So the last year our target was 5.5. And our candidates exceeded the expectation. They got 5.7. That class was big, 372 candidates who sat for the exam. And we were fearing that the miniscore may go down, support our schools. Let them support all the schools because these schools are the ones who can accommodate our students. We have very many young children at home who are not schooling. Let these schools have facilities, physical facilities. Like Iriani is a bit congested, but I'm calling upon the leaders, our government to continue constructing this school so that it can accommodate as many as possible. It is started as a small day school, today it is a giant school. I'm urging the community, the leaders to continue constructing this school to have a mega multi-purpose hall because our students here eat under the trees, which is very bad. Rujengira yatindia nkuru thokoni mukothi micukuru ya mukothi mande nyuma ya gwitia kuma kiri point chiri na kuwata point 5 bairite ana bathanthatu university. Ni nguvu za walimu wetu walijitolea sana kukuja kuwafunza, si wao pekee walipita, ni wenye tu walifunza na walimu wetu wakapeana support, pia wao wakaitikia kupewa support. Wale wamebaki sisi tunafuata, tuweke juhudi, we shall do it well. Naenda course hatujapata D wala D- wala E. Score tumeimprove kutoka 2.04 to 5.03 naenda mpaka 6.7, hata ikipita 7 ni sawa. I'm looking forward because we have resources, we have very strong and hardworking supportive staff and the teachers, and we hope that next year all things shall be very well. Kila mtu atakuja hapa kula ng'ombe. Gatarumo iko mwanka barungu arasukuria mugunana batinda gukunia tanja eri uko nonto bampumi himbega. Wanafunzi 30 na kwa wanafunzi 30, wanafunzi 23 waliweza kupata alama ya C+ and above.
na waliobaki 7 walipata alama ya C, na mean score ya shule yetu ni 7.563 ambayo ni B-. Ndio mean score ya juu zaidi tangu Mugunana ilipoanzishwa. Kuru jingi na irahero dhite bohe ganteri noche dharaka ni amona kadhanga chini sekondari ara mwana wa mbere na grade ya A-play. Ipo Terauru TV kumantere chedharaka Bito wa Paul Ogwa Kabithe. Skuru ya Nthaka ya Meru School ni tharite bunene mwaka jokire mpumi cha KCSE ya mwaka muthiru kieire iratumirirwe goro ni Minister wa Kithomo. Skuru yu ire inaritwa 52 bagwete A-plane, 83 bagwete A- na bwaritwa 110 bagwata B+. Skuru iji nandi ni gwikumiria main school ya 9.336 na rankuruki ya ritwa 150 betite university ya kiare mwarimu munene na akathite ya ritwa bawe bunene ni umbani bubu. Muthenya na Arua kwina gikeno gia cukuru mwanya mwanya ira ithithite bwega kwambitia cukuru ya Meru School. Aja na mwarimu munene ethwa gitariria ura bathithitie akiwa nkurukia gitundi kia 94 bagethwa bagita ki university. A turari na alitwa 52, A- turari na alitwa 83, B+ turari na alitwa 110, B plane turari na alitwa 100, B- 77, C+ 35. Kuma C-, C plane manka D+ parale alitwa 30. Na hii namba kidogo sana nunto na alitwa 489. This is eneo nambere nene buru ngwetike gishukuru chionze cha Eastern Legion. Itu twali na alitwa baba ingi kabisa. Na kile alitwa baba itukuona alitwa 457 bageta university. Tukilingizania mwaka jwa performance ya mwaka joju iliguru sana nunto twina positive deviation 0.486. And the mean score ya last year 8.8, this year 9.3. Cukuru ingi iraumbite gukungwira mpumiji ni cukuru Mutharankari kinyayo bakiumira barabarene gukungwira mpumiji. Nabo kinya kuringana mwarimu munene agwite cukuru iji ni umbite kwithwa ikiona grade cia iguru ona kinya kethwa ritwa batithonyana na max cia iguru. Eji Murathankari Girls Secondary School atu kenete na Arua muthenya jwa na Arua ne untuba mwathani gutumbithia for the last 4 years kwithira tukiumbaga kugwata a mean of 6 and above, na kinya mwanka jojo nge mwathani na ratumbanire twagwata 6 and above. Itu kwira mwathani bo bwega ne untuba skuru yetu, it is a county school na itombaga na itombete kwithirwa tukishindanaga na schools siria chithero chiri cia extra county na national, na tukera mwathani bo bwega na ra tukinyithitie kwa inkuona ari babetu ibachiumagia muno kuringana na max iria bejaga nacio. Untu jabubu bonekana cukuru gako ni Girls. Achieved mini score 6.43 up from 5.1 to an improvement 1.3. Tokena Tweka the best girls school in the whole of Egoji sub-county to Sindetone National. Egoji sub-county Tongora Twene Sukuru Mwake National School St. Mary's Girls na in the old Imenti South Tora Tongora Twene Ngobo High School na Gwene Girls. So now we became possession 3 overall in Imenti South. Ona kinye chukuru mwanga de secondary. To be specific, we got the best results ever that this school has ever gotten. We got a mean of 5.325, an improvement from last year, 2023, or 4.9. We invited the parents to work with us this journey, and surely they did.
The members of the board came and gave their support, and we want to appreciate that with this kind of concerted effort, we've been able to achieve what we prayed for. Indi amna bubungu mwekuru karambu kairemia kagidagara koja na ambasari ndelecha kaga etho akiromba muno ati ana bonde ibekirwe no kitamona inyomwe uraja kagwite nonto kwina kanya gakuthuma na gukinya mwankara kwenda brang ujumbe brang kwenda kwira barabathirie fofo na babetete na kana babathiririe. Please don't give up on yourself. Ugaitejera utekero tegete kinyana area enda eta nambere ku dream eta nambere kuthithioro wenda kubwithia nyathe iguchokera ketha wenda kwa ndagitari wono turona na no kwenda kuona you can do a bridging course kana wambiria nursing kana inya CEO clinic officer witie mwanka wekira wenda na Patrick Buliongi ebakiromba thirikari ethona muronga moyo mwaga kimathige kithomo so itukuria thirikari ministry ya kithomo na kinya ministry ya health nonto kwena still kwena yai gutasha kuna shift kuna a lot of things and about fully covered by this health scheme na kuna mkotata ko kwingi muno kire asiari kire abatu twingwa nonto nyete tuko hospitali tote kwithira manta ja wimono so we believe in the next this year the president yugire tukiuna mwaka juju mweru thirikari yawe ketha iko addressment ya mangi jaje na teething problems ya kithomo na cia mubango juju mweru jwa ugima bwa mwiri Muthuri Muriuki wari juma mtirio kanga Alex Murira kuma ntura ya Makuodi Negembe East ni umo wa barabona netio chamba wa mathomo ne nyuma ya kugwata grade ya A-plane. Murira uri rathoma ira skuru ya nthaka ya Nkubu nona nitegekeno kiawe ni kumana gukwara ng'ina gutariria kwangaikanga ikite kuthomithia mwana uju kenda omba kuingia kiroto kiawe ga gutwika daktari aturi baria mona MC wa wodije nibagwatanirite na gukungwira na kugwirirwa mpumiji Marion Karugi na gutone gikeno kiao nyuma ya mpumisi ya kiro kia form 4 kumira ntuku ya oro mpumizi ni sionekanite ukungwirwa ntere mwanya mwanya ntura ya Makuo wodi Negembe East ititina nyuma ukungwira Alex Muriera muthaka urathoma skuru ya secondary ya Nkubu Boys uraunite rekondi na kwata grade ya A-plane murito urare umwe wa barabara thomi batongerete nthigurune. Alex nethirito akithoma na thina ina wawari mwekuruntiwa akilongaira na ibaro kumuthomethia untu baturite methori ya kwirua ngwibwa ngwiretu muno tontonya ba mwathani umbumbithia kathoma boya muno kilugira thina nyingi muno na musho murungu ante ndomba kwata grade ya A-plane oni kuma ndei primary school inyante kumyagethira nkiumba kwata grade ya ndeguriura account yego mbere Facebook ngwitekia yari 2019 andi sikuwa na matumaini lakini ndandikire Dr. Alex na ndawari ankathoma murungu antethia buru ngwate grade mbaya na ndenda kubwithia course ya ndawa medicine and surgery na ndenda kwitha ngugatha mwathani nontu bayara bwithitie na nkawibwo ya muno nontu kinya mwana uria ndatiro nwe au nkinyete buru nkwana mwathani buru aturi ni bawatanirite na utura mwanka Lamine Njoune na kuthiata barabara mwanka Kiengo baikenera mpumizi arorerio turo bwa wekara ya muno awa eto Dr. Alex munywa kwana iwe na ari akiroto ka kwa daktari na inya thaibi onto kuona murungu neno onto na iba suma romba arabirwa romba ya mwana uyu awatangire ndira awatire ya kuona antubato atuana ka kwa daktari already could watch news. You are among the student Barbara Domere countrywide, and I was very happy. Na Uncle Alex, I will be among the supportive system as your sister, as your friend. Well, itoko yerete methangiko yonde inathangikite akiswa fisi ya kuthomethia mwana uyu na itwile tu twansenga ru hoteline itu athomethia tu mwana uyu na tukundi ayuku matukundi nekenda atethuka no ntuke inge tuona yani kiamako changamoto era ntu bakuona ni kwegera na bani na bokaba utasku to abadhiria bakarema
nikienda tu beza baigite mfano ya Alex Kubo resort ndawo Muriera etherete sieta Dr. Alex KFB kama vile amesema, na kweli hata wakati alikuwa ajui atakuwa nini Murungu naramwera omba nibo. Kwa hivyo ibwa yako ithia wena kioneki Bible yu atrende ni Abakuku 3 ikaandika kioneki kiaku na namba inene ni ento kinya kia dianga no gikoyura naka ngwere tunkarita nguo weru kora ngwere tu wale to celebrate no ntoba mwana to Muriera mwana tene the Untu MC wa Murithi Mutiria awatanite na bo kungwirwo kwirwo ku akiwa baka watane na tongere bangi utetheria Alex ni kendo zure kioto kiawe kia utwika daktari kwenda kuwa mwana oyo nkumisanjo nwatethi ntura eriko na ito murlisi na nkoro yetu kenda tethi mwongo mzima ungenda kuage wanasiasa wenzangu na uniara ngetonga atetheria ninya kwa Murungu ampete tunge mwana muko no ntupo mbere no ntuko ma family yetu tio maloi kinyani mathai no mbwende ndathiri fombo lakini takoro bagarugite na inya ango na komya tagarugite bagaruke kana tio maloi ende ile ingo yao nkiripotera Weru Njuma Kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kinyua. Mwirigi Alan Murimi uria urari muritwa skuru ya Sunshine na mwendo wa skuru ya ria chogoria ni bataririte rugendo rwao rwa kithomo na kira kibatethetie kumbana na kumira baria chindi baribani bagwetete kwirutaniria kiamwe na biria biumbite kwithwa bigituma bakethirwa bakiumba na kirikiro gya KCC ya mwaka muthiru. Mwandiki wetu Anton Nicholas Chabari na randite nabo na gututumira ripoti ite. Gikuu gikeno okira gikuonekana kiri michi ya ana baraba kurukite eboya kiriro ni ya KCSE kia mwanka muthiru. Ntora ya Kamao kuba Bridget Mwende bakenerete ebonene kuonaniria kiroto okira atwire kurota ikuthi na mbena kwanjiria kujura like to do bachelor in medicine. Ana baba kurukite ibatariretie rugono orwa orwa kithomo okiao na buraba kurukangire kirio giki. Results zilitoka, nilipata niko na A plane ya 83 point. I was so happy. It wasn't easy and just couldn't expect because at first when you did the exam it was somehow tough. So I was just praying to God that anipe hiyo grade yenye nilikuwa nataka from nilikuwa mtoto mdogo. After doing the KCP result, I joined Chogoria Girls. So like imenifunza mengi. The moment we went to the contest, we went to so many contests. So like ilikuwa inakupea motisha kusoma and kufollow advice ya walimu. Like chenye tu atakwambia unafanya, ya wazazi pia and even the student at school. Wazazi wangu wamenisupport sana since form 1 hadi mali nimefika leo. Na yenyewe kama ingekuwa wao singekuwa hapa nikisherehekea matokeo mazuri. Wamenishika mkono, wameni encourage sana. Hadi yote ya KCSE nilikuwa nawapigia simu, wananipea support, motivation na hao ndo walinifikisha hadi mwisho na pia walimu wangu walinisupport sana and I'm grateful for their support, my parents and my teachers na pia my fellow students wenye tulikuwa tunasaidiana nao. Bridget amwe na Alan urano arathomagira cukuru ya Sunshine bonthe bagwete grade ya A plane ibaebumiretie na gutara arito kinya barabangi. Ningetaka kuambia wanafunzi wengine ni kitu ni kujiaminia na kufanya kila kitu. You just like have confidence in yourself, work and believe in yourself, trust in God. You can argue with the process but you can't argue with the result. Ningetaka pia encourage wenye hawajaweza kufanikiwa kwa matokeo yao ama hawajafurahia matokeo yao. Usifikirie hiyo ndo mwisho wa dunia. Kuna vitu vingi more than chenye umepata KCSE. Uko na nafasi nyingi sana, you have many opportunities. Usisi discouraged. Nwe Josta urane ngina muciari igwa Bridget Mwende kinyawe nona nerete kumara kumatogori ngaos nguzogere Murungu ngatho utinya ntuku imwe ya number 2 kwa u ararie number 1
na ngacogeria nya mwende Bridget ngatho ringi nontu twita kuo twamwirira ukolelia max olelia bito kureta bio ni max ciaku ukolelia muntu mwana ne ira ndetera ka success ka konji ndacimbi ngitumurare ndona mbandegeri windenda kuma no doctor on neurosurgeon kwa na unio ngirendu arawatire airplane ya 83 point nkwira murungu ibweya na itokoromba murungu amwetethie lebwe wenge na neurosurgeon weu ambibwithie Kumegebe North Betan Class Chabari Tujukie kanya kangi ga kunogoka geta kuraja ni nchokerete Idio zongo mene ojo. Nikuwa nongo tendana. Impoa imatampoa. Impoa mkuru. Oria bitewe. Tembi sande nwa wao. Orihanga mata. Ene antadare Asili Plus. Keke. Asili Plus ndio ya. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kara udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo itume kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake gengi getwero. Ya. No me mutujojo ijumo no komada inambesa. Tutene nyambesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujuju no ujone ndukene shionde kana supermarket shionde akwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimu kurukira 0704 364 663 Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chionde ni kurukitwe ni TVET SIDAC aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera riega kiri ari na thaka itutethagia arito kona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukane bo 2025 ibutite na mbere ciandikithe kiri admissions@goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Karibuni. Hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kurita ngugi yaku gukurukira Victory Furniture. Igurire itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha cio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri bangani tukenda gutigira ngugi ni kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathomba gutigira ngugi ni kuritomori jote kunoga. Nko mukaribia thini wa dukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribia muinde riongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style.
wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Tugichokera skuru cha sekondari gicigo-ini mbunge gia Chuka Ing'amba Ng'ombe ni chitite na mbere gukenera mpumi cha kigiro gia KCSE ya mwaka muthiru. Skuru ya Kambandi na Kiereni iria mweche irithithite bwega na kinyachi ukirite muno kigiro-ini kiu kiringithano na mpumi cha kigiro gia 2023. Skuru ya Kiereni iri na aritwa 13 iguru ya barabara na C+ gwitiara mwaka juju iri na aritwa 16. Bubu ni kuonana na ndi aritwa 16 Bageta University gutina kiuria. Kambandi niyo nikenerete kuona aritwa 10 baraba gwete grade ya Quebec University mwaka juju kagiteno kaune skuru yare ya iko ira niyo irari na aritwa baraba ingi buru gicigone kiu bakithithe KCSE ara county na Tharaka-Nithi yonze niyo irari ya ijire kiri wingi bwa aritwa nyuma ya Nthaka ya Chogoria kiri aritwa bayo 362 na baire kiri bwega na 80 na baire ni bagwete grade ya Quebec University. Samuel Gaishma na kurikithia. Barina aritwa 362 na bairi barabara ruthite kigirio ya KCSE kia mwanka muthiru. Cukuru ya aria iku neo irari na aritwa baraba ingi nkuruki ndeni ya gicigo gia Chuka Ing'amba Ng'ombe na ya Chiri kiri wingi bwa aritwa ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi. Kuringana na mwarimu munene wa cukuru ino Elizabeth Mugambi, kuma kiri aritwa baba aritwa 180 na bairi ibagwete grade ya C+ wetia aritwa 290 na bairi bara igicunji kia 81 kwegana bari na grade ya C irungi wetia. Twina aritwa 110 bara bawete C irungi na tubaundu bakathi bakarutha diploma iba kunjoin university. Kogu twina aritwa baingi bara bagwete wega ikongaus ni aritwa bairi yake baragwete ndi na baba bangi ba bebutini bagwata D+. Kuma ugi class kiukio ndeke 362 bena C- and above. Kogu ukaraita class kiu kionde gutekyo tumba kuga ni waste no tumutwe na C bobe na C- no bathi bakarutha course. Cukuru ino niyo ya Chiri kurutha bwega igerio ni bibi ndeni ya gicigo eki ya Chuka Ing'amba Ng'ombe iri na mean score ya 6.6 ithingatite cukuru ya Nthaka ya Iku. Iturageretie buruko maintain grade yetu nonto wena rito baingi na uka maintain average ya C+ enu tukenete. Although turingienda kurutha beyond that, lakini mwango uyu itwibangite itukwibanga nontu tukavuka tukagwata ngirindi tukwenda. Na kuthokoni ya Kambandi wadi ya Mugwe imunthi igemetwe rangi entune ya grey na enjeru. Nthaka na ariba cukuru ya secondary ya Kambandi amwe na arimo bago bagikenera mpumi imbega cha kigirio ya KCSE kia mwanka muthiru. Kuringana na mwarimu munene wa cukuru ino Miriam Kithinji, cukuru ino iri na mean score ya 4.2 ira bataro bagwata ko mianka 10 mikuruku na nkuruki bongera aritwa baraba wete grade ya kuthi university. Twegwa ngai atorotherete mauto manene muno thiini wa cukuru ino nontu for the last 10 years cukuru ino itanethirwa ina mean ya 4 no last year mwathani no atubotithirie kwithirwa twina mean ya 4.2 na unu nontu aguciokeria ngai nkatho muno twina twana over 10
maria mathiete in the university na nitukwigua tukenete muno. William Mwangi na Joy Mukami ibamweba aritwa baraba kenerete kuwata grade ya B-. Na gwatire B-. Nigucokia ngatho muno kiri Ngai antu bakonyombithia ukinyau tikwenda gwetu lakini ni kwenda kwa Ngai. Tau bangi nigucokeria arimu metu ngatho nigutukinyithia au tika support yao na ciana tutunge tukinyete au nabatire ku score B-. Tukwenda gwakwa no ni kwenda kwa Ngai na support ya arimu ninamikire. Bariuga mpumi no chumanite na kurutaniria wira na ngwataniro gategateka arimo aritwa amuna aciari bakiwa nkuruki bari na muoroto wa kuwata grade imbega kinya nkuruki kirikigiro kia mwanka uju. Ni gucokeria arimu metu nkatho na ana student matulari na mono ntubwa kutuba the support na humble time that tulakoragwo tukithoma na after this nombende ku join campus na ntwike wa gupass unasi na mara mare kule form 2 form 3 na 4 mose moyo nuonu na nikenda next year target yetu setete ya 4.5 tumbe kumeachieve. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Gicigo mbunge kia Gembe South nikionanitie umbani bu kathakiri mpumi cia kigiro gia KCSE mwaka muthiru ara skuru mwanya cionanitie gukira kiri mpumi ji skuru ya Marire Antubetwe Kiongo na Linjoka iri mweche ire cionanitie Chambabu aritwa bakumantere ubara kinyabo atathomagira skuru cia gicigo giki ni bonanitie Chambabu kithomo ne kumania na mpumi ji riratumirirwe goro ni minister wa kithomo. Nkururona ikeno okbia aritwa awamwe na arimo bachukuru mwanya terino cia Gembe North itindite taoni mwanya nontobwa mpumi imbega cha kiro ya KCSE kia mwanka amuthiru. We have been celebrating for the last 10 years. Celebration is our culture. Chukuru itare ya kumama ya Marire ikorokete bwega na kwithirwa jina aritwa 165 nkuruki bongerete anto 40 babatite university kuma kiri mwanka amukuruku na ende bali na minisco ya 6.4 neo chukuru ya Linjoka iretura antere echandu anda kinyayo jina minisco ya 6.08 neo chukuru ya Antubetwe Kiongo iri na minisco ya 5.1 pakiona neria bakurukite bonene. Last year turare na rito 121 baturaiketi university kwa kwethira tuiketi ana 165 university mwaka yo. That's a great improvement for us. No to tena grade ya D-. The least grade that we have is a D+. I mean a D plain na nena badha to wakebe na D plain. Tuweta mbere na plus positive 2.5 from last year. Last year we had 4.6, so tumepanda zaidi. Now this year we are targeting more than 6.0. Turari na aritwa 141 na mini yetu endelea kuitia ya kinya 5.1. Mungu ni mwema, licha ya kuwa na wanafunzi 141 bado tunaendelea kupanda na alama ya kwenda chuo kikuu imepanda hadi 54. Alimo baba ekathiria kugwatanira kwa aritwa na kinya kwirutaniria kwa aciari na alimo ikugutumite mpumi no ithinambe na kuonekana. Tore alimo na onde principal wa Marire Secondary School. We are doing our best for the school na support ya tongeria bantore kana kinya constituency ito bachokire nkatho sana nonto bakoroma na batwe. Kotomba kuthogora resort imbe without arito kuthobera discipline. Resort itoneka kutena hard work. Resort itoneka kutena total cooperation ke all the team players. Ke discipline. Sukuru ni o ina discipline dene ge mbere yonde na ne itirari nyana na bai na mimba bakithithie igerio biao itocokeria mwathani katho no tunyantha kasieto indisciplined. Mwalimu munene wa chukuru ya Linjoka agitariria thina mabakurukagira imaingi mono na ende thirikari ni batiri kwithirwa kibaraithire ne kenda bathinambe na kwandikithia mpumi imbega mono nkuruki mwanka uju. It's a very semi-arid place. Kinya twithina nene muno ya fees
lakini nukuona aritwa uria machiumitie ona thino yutia kurea fees makaumba kuperform. Roi katuguraga every week lazima tununue maji, hatuna maji kabisa, tutegemea rui rwa mbura. Na mbura yathira tunanunua maji. Sasa insecurity like now right down here kwena njou ila itumaritwa makara kuyashukuru mapema, so sometimes huwa inatu affect. So manto yao yonde akaga taken care of, security ikaga taken care of. Tukona kinya utethio from maybe tukona to relief food. Even some of our girls here, they need sanitary towels. Magachiona our resorts chaomba kwaga improved so much. Kumegebe North, Petan Class, Chabare. Ichukani mpumichia gichigo mbunge kia Igembe North atwite Igembe South na ndi school ya secondary ya Kirindi nende gishimone mbunge kia Igembe South nigwete point mugwanja gatantai muithano mugwanja kire kiru ya KCSE igwatirite kanya gatwiri nyuma ya Christ the King Igembe Boys iri na point mugwanja gatanta kenda ijiri skuru ya area Bishop Njuru Girls iri kene takangeta Girls kinyayo ni ukirite boka thakire negiki gwataniro gatikate ga chiari aritwana arimu bikionekana takimwe kabira bitethete kiri gukira gukukira skuru ije. Iri ntuku skuru inyingi irikitie kumenya mpumi ciao cia kigero gia KCSE tere ni isi ya Igembe ni utindite sukuru ya ndaka ya Christ the King Igembe Boys dene ya Igembe South no igwatirite namba ya mbere aria bagwete mini square 7.92 ikitia litomagana jairi na 33 imwe kwa imwe university. Gietu gea 2024 matatu disappoint ni tontu ni turombire wiki ya aritwa magana mairi ma 33 straight to the university. Na nengo ciokeria aritwa bau nkatho muno na aritwa betu ba Igembe School alimo na family yonthe ona pamwe na the politicians Meto, Honorable MP John Paul, CS, Orea Wari Agriculture, Honorable Mithika Rentore, Nondo Akodiebe to support. Aritwa Beto, this is the most disciplined school in this county. That one, Totomba Kondibeti, Natian Boys. So what we are saying is that this discipline issue either it are done in the flesh to so many other schools, but we have maintained peace in Igembe School for the longest period that we can remember. Sukuru ya ntuku nayo ya Kirindi ndi secondary o Igembe South irere rungurwa mwalimu munene irimiriti nayo igotwikite kamiria kao gukuruka antu itongeretie na mini square 7.15 bari na kinya A- B+ nyingi na baikitie aritomagana jairi na 32 university imwe kwa imwe kuona ni nyasukuru cia gintuku no ciumbane. Tulikuwa na wanafunzi wengi 338 na hao wanafunzi wamefanya vizuri sana wakapita hata mini score ya 2023. Tulikuwa na A-1, tulikuwa na B+11, tulikuwa na B-plane 47 na itu kwenda gushokeria mheshimiwa wetu John Paul Kadho mtugutirwa ati tweja ambassador in county government kinyabo tubashokeria Kadho bara bona yakari to bande school bate aritwa na bate menya gukuruka boto kurukite iba menye kinya CBC au eterite kaetete kwethero mwana akirire tigibwega na mushari wawe kuma nyumbani. Kwa hivyo shule za day school ndio hapo tuko. Tumejaribu sana kwa sababu unajua hii day school wanafunzi wanaingia hapa na marks za chini sana
inachukua muda. I think Mugendi, we promised you that 2024 tutakuwa tumepeleka namba kubwa sana. Mwaka jana tulikuwa hapa tena kuwapongeza kwa kazi nzuri. Sukuru yari ya Bishop Njiro Kangeta iria ijikeneta Kangeta Ngaos ndene ya Igembe Central nayo no unit rekondi otamwanka muthiru aria bari na A-3 B+ Kithumba na aritwa kwibonde bagwetengire ndise kubatonyiri university imwe kwa imwe nayo ngerete Minisco na kugwata 6.9. Naitwa Mrs. Njage, principal wa Bishop Njiro Girls. Leo tunashangilia, tumefurahi, tunashukuru Mungu kwa sababu ametutendea. Tulikuwa tunaomba, mwaka uliopita tulikuwa tunaomba, tunamwambia Mungu angalia ile kazi yenye tunafanya tukiwa washikadau wote wa Bishop Njiro Girls. Na kwa kweli leo Mungu ametutendea na tunamshukuru. Tumeweza kutoka kwa mean ya 6.3 ya 2023 mpaka tukafika 6.9 na tuko na A-3. Tuko na wanafunzi 111 wenye wanaenda university. This a great success can be attributed to the greater teamwork. We owe this to our principal, Mrs. Jacinta Njage, who has been very, very supportive. Ikitiliwa maanani tulikuwa tumelenga alama 7.5 ambayo hatujaifikia kwa sasa, lakini mwaka huu tutafanya bidii juu chini na tutahakikisha kwamba hiyo 7.5 mwaka yote bangeta kuthiria seti 24 na tuatiria Sukuru ingi yari ikungwirite mpumi njega ni Anjoslins Mushino mawandene ya Igembe South. Tumeweza kupata matokeo ya mtihani wetu na tuna furaha sana tukimshukuru Maulana kwa kuwa tumepita vizuri kupata mini score ya 6.0. Bonto ruareto weretwe sana tukiona ana baba yetu ibakurukite bara tware abona ikirasi kira kyombete kwethura ke sponsor twa ni Mr. Rufus Mireti amona mwekuru wawe the end of the class. Na ingi yari nayo ni ya kithi nteresia tigania aria icoketie nkuma injega. We've seen the hand of God in everything. We under candidature of 204 and we've managed to take 103 to the university directly. Last year we took only 26 to the university. Our mini score this year is 6.515, an improvement from last year of 5.311. Tute kurirwa ni andaka ya njia ndene ya Igembe Central iria ikurukitie aritwana minisco ya 6.83 tiga ukwithwa bara kurukirite mathina jama ingi jario mitino ya Mwanki. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Tukiri nkatho cha mwanya mutegeri no ntubakona kanya kugwatana na untu chemene kairi ona chiari ngatha 3:30 kiriji na ingi nkuruki na njira inkinyaniro mubango John Juma Sako nimekagitagate kura jambe tagwa